Haimena ze gima I zai Haimena ze Zeme man sage klum zai I awang riamnen mai kri ki zim re tingum chana zang kai ke chum mamai ting higi gde re gu man sa Zeme ko gina Haimena hangge polia ga de radli Namai guman sa pogai mag soge Assam Manipur Nagaland ge anui zilang rong me bam le ni ze Haimena ze rai lang bege Kelunbe Kegai Delei tatibe kri ke zing kai je te set tingkom chana zang kai ke chum kam mai ge Zeme man sage RSS benai BJP Lam ge pon Njunibe bam di zigena Haimena ze rai lang bege Kelunbe sam Kegai Delei zai aize RSS BJP ne Hindustan te gule India te ta di zai India ge lungma Hindu te kam gule Christian te ta dule ka chebe post ze WhatsApp gena ngo do dule za ipo be post ze I research te gai dule Google ge za YouTube ram ge research te ge ngo male ka gne Facebook ge du ipo be post te gai bize chuna delete ni ze lamui dule mi pe lom hazai lom zi gena maning mi mak ma pi mi mak ze pon zuni bize gena Haimena ani pui pe te mi ze Kelunbe rai lang ge Kegai Delei zai se sawang batak ge RSS BJP gu lam ge India mena Facebook ge du post de malay ze ka chule la country ko ne ai India me zang ngau ga lak mena post de le be sa se de le chipo zigena I ma du chin zumak zigena zai ma chi khami be gab zigena me pe lom zigena nang nui hangga sam se sia be mi songa sa pe ka ni be ai RSS BJP lam ge du la lo de le les du Haimena ne milung sia ga mak ze Kelunbe pe ga ra le pachang Naga ai gum ze ma te mo be te tar hangga nang nui Haimena so ge Kelunbe Kegai Delei zai RSS BJP ne ai ze hingde ka zai resolution khale ka chebelam ge du Haimena ze Kelunbe Kegai Delei ipo be YouTube ge du ga zai Google ge du ga zai cham be platform ram ge du ga le ka ne Facebook ge post ke sang ke bam kule ipo be post du Facebook ge ne du chuna delete ni ze lamoi dele chipo zigne pachang kana ka te mo tara hangena ani pui pe te me Assam Manipur Nagaland ge anu zilang rong me bam le ni ze Haimena ze Kelunbe Kegai Delei Haimena mlung sia ga be te mag ze anui Zeme man sa po be pe ze lungai ra hangge Haimena ze Kelunbe Kegai Delei zanen zanai kri ke zing kai je squeating kum changna zang kai ke chum tak mai gigu Zeme man sage pogai bitak ze Supreme Court ne ai ze Christian mehrasi ze te kle zai te sa za Christian mehraki gi ze to bomene te kle ni na Supreme Court ne ting kum kre bang ra hangge het kai le ka chebes du devzi le red le ze ka chedre Supreme Court ne ne ze ting kum kre ai Christian mehrasi ze ngi dina bango me ka chebelam ge devzi le mak le ze ka chedle UCF gu spokesperson ne rang chicha ka je Supreme Court ne ipo belam ge ze madu dikeu gai be gale ze ka chedle Christian mehrasi ze teukle za ngi dina ting kum kre bang ra hangge het ka le zai ram keu gai le ka chebe Supreme Court ne rang chicha ka de ma du ipo lam ge ram keu gai ma le ze ka chedle tipo zikene mi pe lom zai mi da ga ma kaning be ma du ka chibe ga zikene sab le ni ge zai mar sam po bi ge RSS BJP lam ge du ma ta le ni ge po ke bi ge ning nui se siara be zai Zemena me seu gai zai mlungwang changma be sam ki re me mi songa sa ke ga ni dele tipo zigene Zeme man sa ki bo me Assam Manipur Nagaland ge zilang rong me lung le ni ze Haimena ze Kelunbe pe ga ra hngya pe re ge ine kyam gai dele India ram gu Bollywood playback singer Al Kayanik ka chibu puine Korean kdei ge band BTS benai Blackpink ze YouTube ge video zai hello pnigung king ki lang baze duini delei ze ka chele za India ram gu Bollywood playback singer Al Kayanik gu hello YouTube ge teti betting kum changna zeng kai kna ge hello p zang king changbe 15.3 billion p chang delei ze ka chele za man sa po ge chai sui ze India ram Bollywood playback singer Al Kayanik gu zi ker ni ge hello king zai p be YouTube ye 42 million p chang le ze ka chele za Guinness World Book gu record chai sui ze India ram Bollywood playback singer Al Kayanik gu hello zena YouTube ge pink lang ba gide re ge rai lang bi ge la mule ze ka chele za India ram gu Bollywood playback singer Al Kayanik ka chibu puine Bad Bunny Puerto Rico's du duini delei ze ka chele za teti betting kum changna ze nkai kana ge India ram Bollywood playback singer Al Kayanik ne YouTube ge gu video pink lang brun mak ze ting kum changna ze nkai ket banai ting kum changna ze nkai kum gidu Al Kayanik gu hello zena YouTube ge gede re ye
ping ki lang be views ngau delei se kachuli te ti betting kum chang na jang kai ket kum ge al kaya ni gu YouTube ge Zeme nam ra me le pi jang king chang ba 17.7 billion pi chang le je chu za te ti betting kum chang na jang kai kum ge du 16.6 billion pi chang delei je kachuli po ji ge ne ge de re ge Guinness World Book Record ge al kaya ning ne duini delei je salei Zane North State Manipur Towel District kachibe bamge police security force mene gdei World War II gu harei pakna begu bomb vintage bomb kachibe ngau dawlu je dein sia je dein pokai dele je kachule zai ai je Manipur Towel District ge gdei harei dibe pakna be World War II gu bomb vintage bomb kachibe ngau daw je lilong chirubi ge halu ta tebe pebji m ajit meitei peting ko hadai mingyo ko ne bugu halu gna ai po bomb je tati be ri mai ge ngau daw dele za chimne du la za chimang mne du misonga zela muile gde rating ti reidi be pakna World War II ka rei bitinge British India mne Manipur banai Nagaland ge ka rei bitinge Japanese gu spy me Japan gde gu spy mne wang chang je kanga ko dele chipo zigene chuna tingria ka chang ba gde rating ti reidi be pakna rating gu World War II tingu bom crore me zagimi crore me chunaria Manipur banai Nagaland state ge je ngau zela muire le je salei The Assam Karimganj district kachibe bamge police spy me bone kabui zibenai ka tumzi bizo me mina hang nam je nimdele je kachule jai patar kandigu BJP MLA Krishnendu Pol ne is mozo musoge rangai je teti betting kum chana jang kaiket kumge Assam gu government mene Hindu me ki bam jai Hindu me bam ge ai kabui zi ka tumzi je teudu teuta ra jai bidu biso tara hange pse hindi je kaini ko dele je kachule jai teti betting kum chana jang kaiket kumge IPC hindi kaini bin Guinness sales Hindu me bam za Hindu me ki bam ge ai ka tumzi ka buizi ram ze bidu bizo ta di ko dele ze ka che dele po zigen ai ze pise hindi kaini bi changa chawgum ne ka tumzi za ka buizi ram ze bizo zina pa chu za ka sabe pe bui dele ze patar kandi ko BJP MLA Krishnendu Pol ne sali Zane North East State Manipur ge ndana kaka BJP leader BJP ge suite be peuze captured begu case gene Manipur gu police mena tati be khammai tingmui ge mina hangke jenim ka kadai dele je ka chule Zane police mena sa je I BJP leader je captured begu case gene nim ka kadai be peuzi ne RTI activist and lawyer Wang Hengbam Joy Kumar Zaipating kum ringe ku chum ko le je ka chule Zaipachu je Wangke hizam le kai pa bam Impal East district gene Manipur gu police mena nimdele Salei Zaina Nagaland ge ZDU Janata Dal United gu president NSN Lota ne saje hanai kum chana jang kai ka chum kna ki jing kai sna mai ge Nagaland ge General Assembly election bamrap ge Janata Dal United lam ge ne mina hangket pji ki to ho as rotoka ka chebe peune 5 gas pani 2 assembly constituency ge helit kulei je ka chule Zaina ZDU national president Rajiv Ranjan Singh ne saje teti betting kum chana ja kreti set Nagaland ge assembly election bam ge BJP mene nagam je cho doi gai be dele je ka chu dele po zigne nai kum chana jang kai ka chumga ZDU mudu Nagaland election ge ka zau je hli rahang ge te dele je ka chu dele po zigne pana hanum tele nagam ne kaning ble ne za Zeme ne kaning ble ne te puiwong rahang ge je sali Zana Indiaram New Delhi Rashtrapati Bhavan ge mere bambe Mughal Garden kachebe bzi te hle gaida je chuna Amrit Udyan achuje kudai radle je kachule Zai Rashtrapati Bhavan ge ai mere bambe Mughal Garden kachebe Amrit Udyan achuje kura hange an takai je let kai bihi ge Indiaram gu president Draupadi Murmu ne let kai dele je kachudle Zai Indiaram gu president Draupadi Murmu ne saje ai je Amrit Udyan mere je Rashtrapati Bhavan ge bambe General Public ma hangge krike zimre ke tingkum chana jang kai ka chumgene let kai je ka jing ke jing kai je sro tingkum chana jang kai ka chumria let kai gu le je ka chule
Zaina Sweden country gina mpui mi mina hangket India UP Uttar Pradesh mpe no te ra hanget beite wangze UP Uttar Pradesh mpe kibo mene pnaize te higya gai de leize kachule Swedish mpui ne I UP Uttar Pradesh mpe no te ra hange India ram te beite wang bege kilometer changs rugria te beite ze I UP Uttar Pradesh mpe no te ra hange te beite wang de leize kachule za any report mene man sa poge bechai suze Swedish country mpui ziz ne Christian Lebat leize chudle zaipa pnauterze te higya gai be pezizne Pawan Kumar le zaka chudle za Uttar Pradesh ita kachib bam gena Hindu mehrasi gena panaize te higya gai dele ze any report mene sale za panaize Facebook ne ngau ka hadaw dele zaka chudle zaina panai ne Facebook ke ke ngau hadaw ze panai kang te gai bize tingkum changna ze kreu kana kum gele zaka chudle za panai ze ngo ze tingkum kreu panai Facebook ne friendship te changai lu ze hanai kum tingkum kum changna ze kai ke chum kum kreu panai ne ngo ze friendship Facebook ne te gai lu ze UP Uttar Pradesh ge Sweden country ge ne mpui mi ne wangchang ze panai ze Hindu mehrasi ge ne te higya gai ze klak te zela de le ze kachule Zai Northwest Pakistan ke degen znai kri ke zing kai je squeating kom chana jang kai ke chum tak mai ge le sina mugu dui hne capsize nya la ke bigene le sina me mina hang kre me chai di de le je chu zai mina hang kre mi me ka hazam le je sale zai chpo dui hne capsize te je nya lak pe dui hne ge je le sina me ting kum sna gne kre me dai kore me bam ko le je ka chu le zai pnui je school lam le si kilam gne trip ta ko de le je sale zai chpo dui hne capsize te nya lak pe dui hne gize lesina me mina hang himre ria mene trip ta de leze sale agine na mai kre ke zi himre ting kom chana jang kai ke chum ma mai ting higi ge de re gu man sa loi gai de le pi gai jang king gai nim le ne je to de le